Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі да қағабу еле мәлімат. Жұмқұриетіміз Рус еркянында насыл ерішмелерге етті. Ербір елі қолған аскерге абеде Ахмеджете 200 терек сачылды. Қарасув базар районында ezan яңы минареден генгірай. Қырымдан севгі еле. Бүгін юзлерде хайрла варқалары мемлекетінің чешіт регионларына юланылды. Қырымлылар эпидемия ақта не түшінелер. Анаясаға көрсетілген денішмелер бойынша бұтын Русия беруі башқа күнге кечіріле бөле. Бұны ватандашларының омыры ве сақлығыны сақлап қалынмасы себебінден япа білелер. Бұқта Русияның президенті Меркези сайлав комиссиясының ребері Элла Памфилованен Курышев дейлен етті. О эпидемиологик вазиетіне көре кечіріле жек деп қайдатты Путин. Ондан да башқа қанунға бинайын әмір нешір әтілгенден сон біз сайлаларны тек бір айдан сон кечіре білеміз. Ондан әрте олмай, кеч мүмкін, чүнки қанунда белі бір мұддет белгіленмеген. Келечегіміз бізім елімізде. Бұшар алтында Қырым байырының 6-й елғы қайдатылеже қазыш яп болмады, ама илеріде да чух әрекет етмек керек. Мескенлерінің берілгені яңы мектеп ве балабақчаларының açılған ақта бірлікте қатырлайы 6 елда кечірілген денішмелер ақта екі да қайчынде. Эркун Саба Селим Кадырова насыйын бірлікте бала бақчасына кетті. Анда оның севімлі ері спорт мейданчығыдыр. Мұнда осалын жақта уча, байырчықтан тайып түше. Канатта чыға, ве осегленчелеріні бір да башлай. Бала шенлігі ве күлкісі бақтлы олмақ үшін да не керек. Он у нас, честно говоря, очень любит заниматься спортом. Он в свои 6 лет уже может и подтягиваться, и отжиматься. Я считаю, для ребенка это достижение очень даже неплохое. Адалелер ратланғанда интеллектуаль идманлар кечірілі, яғни балалар язмаға угренелер селем бірі-бірі артындан рақамларыны сыза. Бірінші сыныфқа азырлық кеті. Я учусь читать, писать, а еще я люблю заниматься спортом. В этом году я пойду в школу со своими друзьями. Селим Қырым барының яждашы 6 ел инсанның аятында аз бір вақыт, ама бұл заман içinde ярым адамыз пек денішті. 2014 senesinden beri 4 mektep kuruldu. 38 bala bakçası tamir etildi ve çalışıp başladı. Mektepten evvel tahsil müesseselerde 24.000 yer açıldı. Kırım'ın 25 regionundan 18'inde mektepten evvel tahsilinin 90% açık. 2014 senesinden beri Kırım mekteplerindeki kitaplar sayısı 4 milyonga arttı. Talebeler mekteplerine kadar yanı avtobuslarda yetip baralar. Onların sayısı 200'den ziyade. Сделано много, сделать предстоит еще больше. Движемся вперед, но не все вопросы решены. Поэтому задач хватает, планы есть, понимание, как это делать есть, средства есть, поддержка президента и правительства Российской Федерации есть. Ну что, все в наших руках. 6 yıl içinde 600 Kırım ailesi öz meskenin sahibi oldu. Setaralar ailesi için çok yıllık mesken sıraları endi hartta kaldı. 7 azadan ibaret aile 10 yıl kiçkine bir evçikte yaşaydı. Yılın başında bu aileni reabilitasiya olgan vatandaşlar leyhası boyunca yanı evge koçurdular. Наши мечты воплотились в жизнь. Огромное спасибо, конечно, руководству фонда, руководству республики, что вот такая программа создана для людей, которые действительно нуждаются в жилье. Вот, и я же говорю, мы, честно говоря, до сих пор не верится нам, что все это произошло на самом деле. Реабилитация olungan yüzlerce aile evlerinin kurup bitirilmesi için bir kerelik para ödemelerini aldılar. Buna devlet büdjetinden 105 milyon ruble masraf edildi. Компенсациялар газга, elektrik aklarına ve suvga koşulmak için de tölendi. Я думаю, что это значительный вклад республики в целях реализации данной программы. Но эта программа не остановилась, она будет продолжаться. Я думаю, что все нуждающиеся, ранее депортированные граждане, имеющие право на реализацию своих прав в рамках этой программы,
будут обеспечены. Кырымлылар тарихи сайлавларının yıl dönemini yanı bala bakçalarında, mekteplerde sıcak ve hıntavlı evlerinde karşılayacaklar. 6 yıl evvelsi Cumhuriyetimizin sakinleri öz takdirlerini sayladılar. Onlar bu günlük geleceğimiz bizim elimizde şiarı altında karşılaylar. Aynı bu şiarın Kırım 6 yıldan beri ogi adımlay. Haberler takımı millet için. 6 yıl içinde Kırım'ın sport infrastrukturası müzbet tarafka denişti. Bu vakit içinde en büyük obyektlerini yanıdan tıklediler. Olimpik mektepleri, stadionlar, sport kompleksler kurula. Cumhuriyetimizde Devlet Duma mebusının yardımıyla sportzal в каждый населенный пункт adlı programma çalışa. 3 yıl içinde Kırım'da 9 obyekt kuruldu. Bu binalarının 7'sinde kureşnin, 2'sinde boksnin uğraşmağa mümkün. Sonki sportzalını Kulçuk köyünde kurdular. Tibet'de aktif şekilde inkişaf eti Cumhuriyetimizde en büyük Semaşk adlı Tibet hanesi kurula. Onlarca ambulatoriya, felçer ebanay noktaları, ilaçhaneler köterildi. Ekimler için zemski doktor ve zemski felçer adlı programmaları çalışa, proyektinin çerçevesinde köylerde çalışkan ekimlerge devlet 1 milyon biri. Maşinalarda denişi, federal programma çerçevesinde edavcılar 300 maşina aldılar. Arabalar da tehlike dogmesinin donatılgan. 2017 senesinden başlap sanaviasiya çalışı başladı. Bu vakit içinde ekimler 100 uçuş yapıp yetiştirdiler. Ağırış vatan kurçalanıvı, onun telefeti ve keni kaytarılıvı. Bugün Kırım Bayren'in beraber o'zining doğan kununu Ulu Vatan Cenka'nın iştirakçısı Nuri Abibulayev kadetti. O 90 yaşını toldurdu. Musafirlikte bizim muhbirimiz Muhammed Zikiriyev bulundu. Ulu Vatan Cenka'nın veteranı Nuri Abibulayev o'zini doğan kununda bizim televizyon takımımızını karşılay. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Doğulgan kununuz hayırlı olsun. Biraz boşun keliniz. Kuvvançını saniye kartana da gizlemey. Sağ ol apayım, sağ ol. Allah sağlıklar vermesin. Sen varsa ben de yaşadım buna 90 yaşına çek. Da. Allah bize de uzak ömür baktı, şastı. Yaşamaya kısmet etsin. Ömrümüz pek yaşı olup geçti bu Nuri Haydin'de. 60 yıl yaşadık. Onlar o kadar yıl birbirine en yakın adamlardır saniye kartana onu her şeyde destek etti. Birlikte onlar hem gamda hem de kuvvançta bulunalar. Maşallah. Abibulayevlarının 2 balası 5 torunu ve 4 torundan torunu var. Хорanta onlar için büyük kuvvançtır. Onun sözünden çıkmay, men sözümden o çıkmay kelişemiz. İkimiz birbirimizi kelişemiz. Engersin bir şey, ulen çık bir laf atılacak olsa ben aylanıp ketim. Aylanıp ketim, katıp gelem ne var edi bir şey yok. Bir şey yok. Ya abilen yaşap geldik bağım. Aya girdim sözü kataracak olsa umur eti bulmasın. Umur sabır etmeye gerek. Apay olsun, akay olsun sabrını yaşala. Вот. Taptın bugün, şükür et. Şükür etmeye gerek. Bir tilim öpmek taptın, yarın da bir tilim taparsın. Bir gün daha da taparsın. Ama şunçkin yaşlar pek bir kereden bay olup ketmeyi istiyorlar. Maşina istiyorlar, evler istiyorlar. Не получается. Nuri Ağa Cenk kıyınlıklarını akta büyük kederinen hatırlay. Ulu Vatan Cenk'ı vakitinde o partizan edi. 1944 sene mina parçalarından yaralandı. O vakit o özünün sonki vazifesini beceriydi. Sovet kahramanlarının birlikte Mahmut Sultan köyünün kenarına minalay ediler. Şimdi o Cenk'ever mükafatlarını gururnen taha. Veteranda onların sayısı 20'den çok. Bana bu orden bonçilmağa eray 2000 kumaş verirler на Бога. Вот эти два тоже на Ташкентской ГРЭС дали. Они как все равно чуть ли не героя показывают так и это. Каганнардың соңында статус когда восстановил, какой праздник, какое это торжество или что-то такое, обязательно какие-то медали цепляли. Вот эти медали все, он нам мандай джилды, епсидегенная, хаганнар. Все медали почетно наградили меня перед
публикой на площади Ленина, все так, все они для меня дорогие были. Нурия Бибулаев Мамут Султан көйінде доғды, сүргінлікті Ташкент шәрінің Паркент районына тұшты. Біз түштік колхоз коммуна. Вот. Чөлде çalıştık. Берділер қолыма орақ. Мен оны бір вақыт көрбенімде тұртмадым дегеннен. Şu oraklen buğday uğraşacağım ben. Не получалось у меня. Не болса да, күзгечек çalıştık колхозда. Күзде председатель dedi. Жен кете dedi. Все доходы колхоза на фронт отправляются dedi. Я вас больше кормить не могу dedi. Қырымға экабинінжі сінесі авдет олды. Шымды Нури Харбаба актив аят кечере. Спортен оғрауша бұының ұзын омырының сырыдыр. Ондан да башқа ветеран ғалебелерінің 75 елығына бағышланған байрам тедбірлерінде иштирак еті. Мектеп талебелері үшін хатыра дәрслеріні кечере. Оларға девлет ве қырым-татар қалқының бұйық харамалығы ақта тариф еті. Мухаммед Зикрия, Фарсин Фукала, Милет үшін. С любовью из Крыма адлы акция. Бүгін хайырлап варақылары Жұмхуретімізден мемлекетіміздің чешет регионларына йолланылды. Тедбір Қырым Русь еркенна кіргеннің 6 елығына бағышланған. Өз мектубының Аджия Исаева да язды. Галечка, так. Елена Константинопола туған аласына мектуб яза. Хайырлавларнен толу почта варақасы Москва шеріне yol алacak. Ахмежет Сакина Бедова акцияға шерінің мерkezінде қошылды. Тетя Галечка, все, послание написала. Спасибо большое. Елена дuygularını tutamay. Büyük Kıvanç'ın Mart'ın 18 күні Kırımlılarının yaşayışında en büyük vakalardan biri деп айтам. Прежде всего это в сердце, в душе. Вот. И, конечно, принадлежность к такой великой стране, как Россия, это большое счастье. Böyle imkan Молодая гвардия keçirgen с любовью из Крыма adlı акция çerçevesinde peyda oldu. O Kırım Rus erkenine kirgenin 6 yılına bağışlandı. Пожелания были различные. Кто-то отправляет открытки своим друзьям и родственникам. А вот одна женщина, она отдельно акцентировала внимание на том, что она отправляет свою поздравительную открытку Владимиру Владимировичу Путину со словами благодарности за возвращение Крыма в родную гавань. Волонтерлар yarım saat evvelsi çalışıp başladılar. Endi bak mektuplarını onlarca insan yazdı. Поздравляем с этим праздником не только крымчан, а и всю нашу большую страну. Я отправляла открыточку с поздравлением и с любовью из Крыма для своей бабушки в город Майкоп, Краснодарский край. По просьбе своей бабушки хотел поделиться с ее подругой, которая проживает в городе Нальчиков, своим праздничным настроением. Mektuplarda aksiyanın timsali belgilengen, onların üstünde da yarımadanın güzel yerleri aks olungan. Biz de tedbirge lakayt kalmağa istemedik. O sıcak Kırım Tatar selamlarımızla Moskva şehrinde çalışkan işdeşlerimizge yollayımız. Endi yarın Kırım'dan yolanılgan binlerce selamlar Rusya memleketinin çeşit regionlarına barıp yetecek. Naciye Сәвет, Дмитрий Низовой, Millet için. Ахмеджетте саат память адлы Бұтын Русия акциясы башланды. Скорбящий адлы совет гражданларының мекиязлы құршынға оғратылған ерінде Лешкен мемориалының янында 200 терек сачылды. Тедбірде Қырым ве Ахмеджет реберлігі ветеранлар, талибелер, волонтерлар ве жемат ирбаплары иштирак етті. Мевзуны Айша Шулакова девам ете. Бүгін Ахмеджетлелер скорбящий адлы совет гражданларының мықиязлы құршынға оғратылған еріндеки мемориалына чечеклер қойдылар ве өлгелнерні хатыра дақасынен андылар. Тамамында сат памяти адлы Бұтын Русия акциясы башланды. Тедбірді акимет векилері, ветеранлар, талебелер, волонтерлар ве жемат ирбаплары иштирак еттілер. Илк терекны улы ватан женкінің ветераны Владимир Новохадский сачты. О истифадаки полковник, учинжи севиедеки Шан-Шурет орденінің кавалері. Бірінші Украин фронтында женклешті. Я очень рад, что меня пригласили на это торжественное мероприятие, потому что это наше незабываемое мероприятие, когда мы вошли в состав России. Мы всегда к ней стремились. 12 yaşındaki Алексей Анохинге ағасы таталары ве ана бабасы ярдым етелер. Бүгін олар бөле жебеджи айле азасының хатырасыны аналар. Я высаживаю дерево в честь моего прадеда роднего Алексея Алексеевича. Он тоже воевал, он был
лесничим, главным лесничим Крыма. Эр биртерек эляк олган аскернын жанлы хатырасы олажак. Скверде оларнын сайысы 200 здания. С огромным удовольствием поздравляю вас с Крымской весной и хочу пожелать мира и благополучия. Более бақчаларны бугун Ахмеджите, Керичте, Кефе ve Акьярда сачтылар. Фиданлар Крымның экология везерлигінден айрылды. Республика Крым будет вышена порядка 20 тысяч саженцев именно с 18 акция начинается с 18 марта и заканчивается 22 июня. Вот именно на территории Республики Крым во всех муниципальных образованиях. Сад памяти адлы бутун Руси акциясы Русияда хатыра ве Шан-Шурет йылының черчевесінде өткерілі. Улуу ватан жеңкі башланған күніне қадар мемлекетіміздің эпс регионларында 27 миллион фидан сачылажақ. Бу эр өлген аскернын хатырасына бағышлана. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Қатырша сарай көйінің құрылайытқан жемісі ве Қабурчақ көйінің енді құрылған жемісі. Девлет милетлер арамына себетлері комитетінің рейсі Альберт Кангиев Қарасу базар ве Қарасу базар районында зияретінен келді. Құрылған объектлерден ғайры районын зегер проблемлері деп бақылды. Тәфсілетларына базы мұғбіріміз Мұхаммед Зекереев біле. Қатырша сарай көйінің сакенлер 30 елдан берлі намазларыны кечкене жемеді қылайдылар. Яны бинаны чоқтан құрмақ керек еді. Ниайет чоқ бекленілген жеми құрыла. Бірхач айдан сон Бугузелдин иншаатында намазларыны кечірмеге мүмкін олacak. Под мечеть выделилась земля гектар, 1 гектар земли. На 140 человек мест для мужчин. Также у нас есть комната для имама. Сбоку там будет, где будет жить имам. И также есть библиотека, где будет проходить может, обучение в дальнейшем для детей. Қабырчақ көйінде ерлі сакенлер әнді намазларына яны жамеді қылалар. Бина 180 адамны сығдыра. До того, как не было мечети, мы в здании, там было помещение, в здании сельского совета, небольшое помещение. Там ютились, часть народа, конечно, не помещалась, там где-то в коридоре, где-то в этом, на улице, на ковриках молились. Сейчас уже есть большая красивая мечеть. Ухсметулса еще планируем, конечно, у нас недостроено. Сейчас Аптесхане надо будет построить, планируем. Ну и в дальнейшем, может быть, какой-нибудь медресе, учебный зал, может быть, вот такое что-то. Ерлі сакенлер бір елдан аз вақытта Қарасу базар меценатының ақчаларына яны жамина құрдылар. Дини биналарыны баққан сон Девлет милетлері мунисибетлері комитетінің рейсі Альберт Кангиев Юналлы музейна ве Карачөл көйінде ерлешкен кілсені де зиярет етті. К сожалению, здесь требуется финансовая поддержка для того, чтобы привести в соответствие некоторые строительные моменты. Ну и, безусловно, необходимо решить вопрос с охраной, потому что находится оно без охраны. Средства на то, чтобы охранять данное имущество, к сожалению, в греческой общине не находятся. Я больше чем уверен, что греческая община сегодня очень активна, и вместе мы найдем какие-то пути решения данной проблематики. Бүгінгі күнде музей капиталь Тамерге мұқтач. Пришлось нам построить музей, чтобы сохранить уже для внуков, для правнуков это исторические эти вещи. Вот. Поэтому Альберт Османович приехал, и мы с ним говорили о том, как может нам помочь этот государственный комитет по национальностям, чтобы мы музей могли отремонтировать. Қабырчақ көйінің сакенлері өзлерінің проблемаларына айттылар. Прозвучали вопросы водоснабжения, прозвучали вопросы отсутствия дорог, прозвучали надежда, что когда-нибудь до них дойдет вопрос газификации. Мы сегодня были с вами в Чернополье, и увидели, что там уже люди одухотворены тем, что в этом году их домовладения будут запитаны по газу. Люди надеются, что и сюда тоже придет газ. Я уверяю, что это произойдет. Но все должно решаться в плановом режиме. Альберт Кангиев Қарасу базар көйлерінің сакенлерінен де көрішті. Олардың рассызлаған ән бұйық проблемлерден бірі бұл реабилитация олынған вечоқ балалы айлелерінің мескен алу меселесідір. Мы обсудили на встрече с общественностью ряд животрепещущих вопросов, которые связаны с жизнедеятельностью и крымско-татарской общины, проживающей в городе Белогорске, и вопросы, связанные с улучшением жилья для депортированных граждан. Все эти вопросы на контроле. Милетлері рамыны себетлері комитетінің рейсі бұтын проблемлеріні шақси незареті алтына алды. Мұхаммед Зекереев, Дмитрий Низовой, Милет үшін.
Ахмездете янгын себебінден 4 саныля қолда. Бұ әслі башлы чефт ве оларның екі тұрына. Янгын жылар атешіні сондырген сон қаза юз берген жерде криминалист тақиқатшылар чалышы башладылар. Оларның айтқанларына көре янгын евге қошылған бинада пейда олғандар. Тахменен атешінің пейда олма себебі оның диққатсыз қоланувдар. Шымды жинайт ішінің ачылув меселесі чезіле. Ахярда 32 яшлы қадының қыдырувлары девам ете. Севгүл Сафарова мартның 5-інде евден кетті. Бұақта қыдырув құртарыжы отряд хаберете. Сонке сефер оны Павел Корчагин Суқағы районында көрген әділер. Ичтимайларда хабер еткенлеріне көре ғайып олған шерні пек яқшы бөлмей ве қатырасыны жүйе екен. Қадының 153 сантиметр бойы бар, көзлері қаверенклі, сачлары қара төсте. Егер сіз бұл қызнен бағылы бірде бір мәлімат білсеңіз, экранларыңызда көрінген телефон нөмірасы бойынша хабер етіңіз. Шымды қадақаға бұл епсі хаберлер келечек айнымызны 21 бұчықтаққа чырманас қайырлы ақшамла.